Reverend Moderator, ki nongkit kam jongka Riboy Presbyterian Synod ki jongi, ki pastor ki bei jongi ki bedon sedin jonga, ki dekhot ki delegates, kumjuru ke jinya sengkentei ki nongkit kam ki jong pi, ki delegates but ki youth participants. Ngi seu kemen shibun ru bandon hangne ki nong mi khmat ba I jongi MLA jongkan Umsning constituency but ni don ru yo MP badon burom jongi Ima Vincent pala but kumju ru ye pi ki prabangej be I baro ki biadon hakane kelumpung jong ka jing syakri ningkong ngasngeu ban aingu yo blei ubala penla yang ngi kumne ban ya shem hakane ke janmien ban te hakane ke duan jong ke jing syakri bat ke jing ya selok na ke ketin ke jong blei lemdau blei udon rengkat bat nga udon bat ngi iwei pe iwei nginam la ban ya shem kumne hakane ke janmien nga aingu yo blei uba ai ngai ke met ke bakoj ke bekhia wat habakarta kalak hamno nga aingu ru yau blei ubalengba ke sinod ke jengi ubala penio ia kene ke kerdan bangan yo ban yeng hangne bat ban kren ia ke ketin ke jong blei kumu briu haba la menjur bangan sim ia kene ke benta ngadon sibun kiru kom perkhan bat kawei ke bala syok bahanga kalong kum no briu uba kum manga ngan kren ya kata ke subjek kabalong ke buram ke jong blei ndre bang ala perkhat bah ni shem badai tang hau blei uprai jongi bangila banyo ya ke bangim don hok banyo ngimla ban kemi lentina ke pertei banyo ya ke bangim don hok ndre hau blei ngila banyo eka bat kata kalong kaburam ke jong blei ka subjek ka bangidon hakane ke janmit baka sinod jongi kelebu ka ong to ai bakane kaburam utrai ciunom bala pensyong nong rim naga kitab sam kalenong ka basis pa saw ka dekhot ka balai puwei to ai bakane kaburam utrai ciunom ai ba utrai unle kemen halakakam ka subjek jengi ka ong to ai bakane kaburam utrai ciunom tongin duai ngi aingu ia me ablei me ai hingi yene ka por ka bekentang banginio ban puson na ka ketin ka bekhuj ke jongme do don rengkat bat ngi we pe we do yalam yangi do pensyai ngi bat do isneiru ban kurku yangi do kurku ya lau jong syakri ubom don eru em nalade uba ap kemi kermen ya gejing persat ke jongme dalau jong mensim don rengkat bat ngi do yalam yangi do pensle yangi do mensim jongme ngipan ngi kerpat ikine haka kerteng utrai bat unong penim jeng Yesus Kristus. Amen. Ka kitab Sam kadon haka testament keberim kane ka kitab la benta ya ka hakisan benta bat kane ka sam ka basis pasau kadon haga benta ka basau ka kitab sam kade ka kitab jing ruai ka kitab jing duai ka kitab jing penkentang ka kitab jing IT
ka kitab jing syakri blay jong ki jiu. Lakhod ru ya ka jing ruai jing puson ki Kristan. Kadon sispasan pok teli ki jing ruai, bat ye kini ki jing ruai la tho ha ki por, bat ki jaka ki baper, da ki nong tho ki baper, ki balangej na du Moses, hadu David bat Solomon, ha ka por, ka berjalan kumbashi hijar snem Bat kambun na kini ki jing ruai sam la tho daw David, Hapedeng gisnem shihijar shipeu bat kendai spotlight peu shuau Chris. Ya kasam ka bashis pasau la tho daw David ukun Jesse ubalong uksiu jong ubos bat kerut. Bat kekemi jong u kanit jebet bat Adael. Kalong gawe ni gijing ruai ka basau tenat Hapok ke kitab Sam, unong ruai Sam uong, bau blei ubang isyakri, ulong uba krau, bat uba pela, bat uba dap daga buram. Kane kejing ruai, kadon ru kejing yadei jongka, bat kejing penlong ublei ya kepertei, kabangi syem ha ke kitab Genesis, kalenong kebenengkong. Hang ne la yatu yangi bau blei ulong unong tau ya kebeneng bat ya kekendau, bat ula penlong ya ki badon habneng sejrong bat haga kendau setebian ki bau ne unong ruai usngeu halade ba umlong habau yunu jor bat kane ke jingkrau ke jong blei nalor kata unong ruai upen sngeu ruhangi ba uneu blei uri usumar kamtam yangi ki briu bat kane ke jing sumar sukher jong u kalong kabapau lang bau trai jing Jesus Christ ubala syayap halor ke ding pna kabalong ke jing sius pa bat ke jing mipat jong u kabapenpau yo kaburam utrai bat kane kaburam kane junom kumta habau neu nong ruai Sam David upuson ya kane langba kane ke jing ruai uong doai ba kane kaburam utrai junom ngidon ruhang ne kini ki prabangej ki jongi ki distinguished fraternal delegates coming from different units of our Presbyterian Church of India. I would like to say a few words, only the gist of this subject. The subject which our synod has placed before us tonight says, "May the glory of the Lord endure forever." The subject is taken from the book of Psalm, chapter 104 and verse 31. The book of Psalm is included in the Holy Scriptures of the Hebrews called Tanakh, falling under the third section called Ketuvim, which means writings. It is a compilation of 150 songs composed by different composers in different places and times, ranging from the time of Moses to David and Solomon, in a span of time covering more than 1,000 years. It is said that most of the Psalms were composed by David in between 1010 and 930 BC, which was the time of David and his son Solomon. Psalm 104 is one of the nice songs ever composed by David, son of Jesse and Nidjabet bat Adael. In this song, the psalmist says that God, whom we serve, is so great and full of glory. The song is related to the creation of the world, which was written in the book of Genesis in chapter 1. Here we are told that God alone is the creator of heaven and earth
and all things that exist in the heaven above as well as in the earth below. Besides, he alone arranges and provides all the necessities of the living and non-living things and take care of them accordingly. Especially to us human beings, through our Lord Jesus Christ, who was crucified and died on the cross, but his resurrection from the dead reveals the glory of the Lord, and the glory shall remain forever. Hakane ka subject ka bangidon to ay bakane ka burom utray junom idon kini kikintin ibangin niya hap ban perkat ka kentin to ay ka de ka kentin kentu kun pam kerpat ka bami nagadonut ka bakhia bat ka batrang na ka benta ka ka baba ka kentin ka bami naw nong ruai kadon rohang ne ka kentin try ha ka Bible ka Testament berim ka kentin try ka theo yau Yahweh u Jehovah bat ha ka Testament ka batamai pat ka theo yau Jisu ubal lakhot usim kisim utrai ki try utrai ki met utrai ki mensim utrai ka beneng bat ka kendeu ka kentin try laong kapau kumbah nyau hajar pras pak lai pun sin haka Bible barok ke way ngiyo ngidonru ke kentin junom ka kentin junom kamut ka bayai ne ka bayai sa ka bom julip ka bom jiu kutsyu la habneng ne hadujo bat ka kentin ka bakongsan ka balong ka pang pedeng jong ka ne ka subjek jongi haka ne ka jenmit kalong kaburom. Kane kalong kapang pedeng jong ka subjek, ya ka baki Hebrew ki khot ya ka kabod, bat ki Greek ki ong doxa, bat ki English ki ong glory, bat haka kasingi ong kaburom. Kalong ka basitom ban batay ya ka dur kadar jong kaburom utray, namar bakamlong ka batikna, kapau haki jaka katkum karukom ba utrai usiudei ban penpau. Henrei haba ong kelum kalong kaburam kalong kata kabasyong kia heavy kabasyong dor worth kabateng shine bright kaburam kapau rukum ulo kaburam kapau rukum keding kabame kaburom utrai kapau hagi jing penlong ki jong u hagane ka pertei haga bakup ru ia ka dur jong u bat ka jing sius pa ka jong u haga kitab ka berim ka testament ka berim ki briu ki jong blei ki yo ia ka burom ka jong u haba ki kun Israel ki lapoi haga ta ka riklau sin laong bakila knyum hau Moses bat waron namar bakila duna gabam kila sngeu shitom bat laong kila kenmau yo kyo do ri Egypt bat kila knyum ya kini kinong yalam ya kajing yalam jongki nakata ri Egypt kum tah pedeng kata kajing knyum ke jongki u Aaron ulayeng ban keren yaki ya kabangila aban Shem haka kitab Exodus kelonong kabakan riu kadekot kabasipau kabaong kalajate mun bawaron udang keren hau tau pajba kikun Israel baki daya kemi syapang kata gari klau hakmi ru kaburom utrai kabalim kalemi pau hau tau lo kiyo iya kaburom ke jong trai bat kine kiju kikun Israel dah baki lapoi hasinai haba Moses ulale kiu halor utau lum Sinai ban le shim ya ki shipe hukum kine ki pajba Israel ki yeng narum bat kiyo iya keding kabame halor ulum kum ta ladangin puleh ke kitab Exodus kalenong ka baar pusau ka dekot ka banyau
kaong kajing kmi kaburom utrai te kalalong kum kading kababamdu hakli utaulum hakmat kikun Israel. Kikun Israel kiyo iru ya kaburom ke jong utrai ha ka tabernacle ha kapor bakilong jinyeseng. Ngin shem ya katahag na ka kitab Leviticus kalanong ka bakandai ka dekot ka baat pulai. Kaboong anda kumta Moses bat waron kilia rung sya ka tabernacle ka jinyeseng bat hadin bakila miino kilia kurku yo pajba bat kaburom utrai kalapau hau pajlang baro. Nalor kane ngilaru ban ye iya ka burom utrai haki jing penlong jong u hakane ka mariang utrai nong bu nong tau ublei jongi habau tau ya kane ka pertei ulabu ya ka labu ya ka kendo ya ki ding ki jing tong jing tep ki merat ki mereng bat ki briu. Bat ya kini ki bau labu ubri umla ban penmi bujeli. Ngiem hagajuk jong ke science and technology. Ladangi perkat ladangi kan mau bengi syat keren ni kini kitin harum haneng haga pertei ke bengi don mentah. Ngisngeu bengi lastat bah. Oh ubri mentah ulah her sesuny ulah penher ya kan naru. Ula poi syau benai. Hendreng ini ben kan mau. Bagai ke bau bleu lale. Watang iwe berit ru briu umla ban le. What God has done, man cannot do. Umla ban replicate. Yak ke bau blei ula bu hakane ke pertei. Hakisi jengi mentah. Ngi keren bahasa rum seneng ya ke medical science balak ban transplant ya ke dekot med ya kulong senam jong briu hau wepat ubriu hindrei ubriu umla ban sna wat tang ya nyukli lemne umla ban sna wat tang weu juhur wat yang tersoru uban mi bujeli ban long tek kumbau blei ula tau. Haka santarik u Julai jong kesnem sejar kendai sepak kendai penriu kata ke Roslin Institute kalalak ban kelun ya kalang berot bat kidebu kerteng ya kata ke Dolly the Ship dah ke baai kerteng ya kata ke nung ruai bepaunam jong gari bilat ke Dolly Parton Henry kaya ke bakilak ban lek kalong tang ban syusim ya kita ki live cells nagawe kalang brot pendat ya gawe pat bat kumta terter supun kam nagabau bleu la bulpa hakas nem sijar ndai sepak kendai penyau ladon u doktor ha asam u bekerteng u dhaniram barwa u belasim no kulong senam jong sniang bat pendat hau kulong ha kamet jong briu u bopang upurna saikia ki ong bodang life voice nem bat uneu imtang kum basitayeu ulai syakem ki ong against the medical ethics omla ban pen bakla naga ke bo blei ula tau bat kane ka long ka burom ka jong blei ka wei pat ka burom ka bang ye lang ba ki jing penlong ki jong blei ha ka pertei ka long ba iwei pa iwei lau jing tung neu briu neu merat udon la ka jong ka jinglong ka bakerpang ka bakiong unik ha ka pertei don ubriu pra pon iwei billion ngut ki ong mentah bat kine ki briu ki aper wei na wei pa hau blei ula ban penyeper. Kene kalong ke burom ke jong blei.
Namar kata unong ruai sam wong haka sam ke basis pak lai bekundai ke dekot ke bekat sau ngan aigu ia me nabala tau iting bat pela yang nga kiba pela ki kam jong me bat kemensim jong nga katip bahaya kata unong ruai sam. Kaburom utrai kapau haka jingwan long briu ke jong u haka ne ka persei. Ublei ndah bau ye i baki e bro kila fail. Por bau dang yalam hi ki ong ai hangi daus im. Dalapan mi daus im la kelas ni open mi dagi nong bisyar ay dagi nong itul pagi bakeren persyai gisim dabal mi nong itul pagi pen mi dagi nong itul palam ler bat kadu ble wongan lagi hi dala deben long briu hakata pertei bat kum taw la shimi gejing long briu la dangin pule hau yo anis kelonong ke benengkong dok bokot ke bekat saw utaw ktim tew la kan jado bat ula syong sa hapedeng jengi bat ngilayok kemi syan ya kaburom jong u kaburom ke bedakat ke jong ubalak hamarwei na ukpa baladap da ke jing ai bat ke jing shisha try jisu ulong kaburom kumta balak hayo try jong Yesus Kristus sa Bethlehem Judea hakata kami kinang ablang brot kibadon halum kibiya pen meding kiba ap ya kita kikun hun na gajingwan tu jong kimerat ya kilang brot jong ki kilayo iya kapurom ke jong ulay ladangin pule hau Lukas kelenong ke baar ke dekot ke bakendai kaong kumne hakmiru angel utrai lawan hiar sisendon haki bat kaburom utrai kalateng syany baro saudong yaki te kila shifting sikat day wan ringkat bat kaburom. Kajingwan kejong try syaka pertei. Kajingwan long briu kejong try jing Yesus Kristus. Kapenyo pat hangi ya kaburom kabalaja. Hakapor bangi deng lek college ni pule ya kakot kapatok kaburom kabalaja sepang kamengkoi ujom. Hendrei try Jisu wenra ya kaburom hangi kibriu. Kabangi ladu le na nadu na Eden. Kadai kane kaba lato ah kasitish syakirom kalenong kabalai kedekot kabar pulai bat kabar pusau. Namar baro kila lepop bat kila du le na ya kaburom kejong belai. Ya kibalapan kesan da kejing ai jong u keny. Da kata kejing siuspa kabahau Kris Jisu. Kumta ki prabengej biit ni yo i. Ladangin bisyar benia hakajat benriu kasi penar jengi. Syua kajingwan jong ka gospel. Kajat benriu jengi kalong ka bedang sadum. Kabadu jing kermen. Kabom ya rengkat bat kiwipat ki para beriu. Kiim haki klau ki betap. Omdon school. Omdon leti sengkin. Omdon dawai desyin. Hakabakum kata kapor hak jingim ke basang sod. Omdon sorkar. Omdon nong sensyar. Omdon seng balang hak kita kipor. Kibalaban kener ke keti. Banyarap ya ki. Henry don tang way. Ublay. Try ke beneng bat ke kendeu. Unete dala deu wan wat. Bat haba wan ra rungkat bat ke burom. Kum tau bleu la payau Thomas Jun hak arpo arterik benajun jang kesnem siejar praspas of way. Nreu benai hadin bau la poi hasora. Ulai hangi ya ki kasi alfabet. Kibadang ye sa ye ne hadu mentah.
ki balong ka buram ka jong try. Habaya ka tho ka pule la sedang hasora ha ka snem khat praspa san pulai. Ka jaj ben riu jengi ka khen sang bagi kentei kin lek school ban pule ban tho. Kiong hana balengki. Aingu yau belai. Badai tang ka buram ke jong belai. Kabala pendu ya ka bakum kata ka jing perkhat ka babi. Hakaba kibabun na pedang jingi menta ngimken mau syu. Da kaba laseng ya ka skul kentai ka beneng kong pat hari ke si jantia. Ya ka bangila tip menta ka KJP Girls Higher Secondary School Hasilong. Kadi ka buram ka jong play. Hari boy ritem jongi Shua kasnem Shihajar praspa Nyo pukundai Kalong kejeka kebedum Senya Ki kemi ki kepatemen jengi ki syong haki klau ki betap Kajing im juki keserim Lajan kum ki syirik ki tengau Hendreu bleu yo yang ikan diang. Badlaong bahaka snem cijar praspak. Henyau po kundai. Ladon weu Kristan ubalapoi nengkong ha sau kuan. Badhaka tahi ka snem. Ubleu lapha yau Reverend Thomas German Jones. Badu Reverend Dorka. Lasdang ya ka kami alap ha sau kuan. Bad ter haka snem cijar praspak prapo. Lasdang ya kajing yalap haboy rembong, lasdang ru hanong jiri, bad hakas nem cijar praspa kendai po, laseng kendai teliki balang. Ha kitang nong beri nong tlu matan jengi syati serum, laong baladon ki bawan raya ke kubor, kajing penime, kajong trajisua kesnem cijar praspa kendai po pra, Henry, habangi pej na ki kaipot, kabaka Miss A.W. Thomas katho, haka jinya seng jong ka Christian Endeavor Senior Sea Society maukar, haka senem cijar ndai sepasan pupra, latho, bahabdin baka Miss Thomas kalapoy, hang ne hari kasi jengi, nriu benai hadin ujumai ba, kalapoy hasdong maurong, Hau senem cijar kendai spa lai. Kila kiu hau tau lum snong maurong. Badu tau Pastor Rai Bahadur ulapan iya ke Mr. Mas. Siapang mingi wong kiti. Kijaka. Nong beri, nong tlu, matan, nong kap, nong teriang. Kilong ki badang sasyra. Bat kumta kakana ka history ka ong ba kane ka syakri ke jong blay ka Miss A.W. Thomas kala sedang ya ke jing syakri jong ka nadu ka senem sijar kendai sepasan ha sau nong beri ha ka senem sijar kendai sepan riu hanong telu ka bemud hadiwon bad ha ka senem sijar kendai sepan nyeu hamatan ka bemud ha syeken ha kito kipor Kibriu, kimpanang bantok ban pule. Bat kakam ka banang kong ka bagane ka syakriu blay ka lelek kalong. Ban sengi ki skul. Kum talaong ba kita kilaingut kisamla na kata ka balang diwon. Na kata ka snong diwon na kata ka por. Kila lej silong ban lej pan skul. Bat haba kila poy hang ta kane ka syakri ki jong blay ka lakali pikir teng kumno utawe ong hooj. Kerteng jengau deu hoj. Utawe wong ukular. Baru tawe wong ujunom. Hoj ukular junom ong kami Thomas. Kajing trei jong kane ke syakri ke jong blay ke jing sumar sukher ke jong ka. Kala penlong ya ki balang ki jongi kamtam hakini
ki benta ki bakam sherum. Bakinang he kinang san, bat bakin kelalong hadu menta kini kisengi, kum ki balang kemi. Ha kane kajing yai lenti ki para bengai bi. Ngiyo iya ka burom ke jong blai menta, wat mentaru dak bapej hakini ki balang. Don ka we ke bangila bani iya ka burom ke jong blai. Pej maurong sungku saunung beri diwon maulong syaken korhadem kaburomu blai kapau bagi yang mana juki ki pai samingi balai namar baka temple hajur salem lane ke tabernacle ke jong trai hari klau ru ka pai samingi balai ki pai samingi to pule na ka gospel Matius ke lenong ke bar pusau ke dekot ke bar penyau ke ong kumno kaburom ublei kapau. Nadu kita kipor. Ya ki balang baro hari bohoi jengi lapan hab ha ka Shillong Presbytery. Tad hadu ka senem siejar kendai spa sanpo ha ka jinya seng presbytery ke balong harai tong lapia artli ki presbytery ka Shillong riwar bat ka Shillong ribohoi. Ki balang jengi baro hari bohoi ki haba ke Shillong ribohoi. Kad arsnem hadin kata ha ka presbytery ke balong ha ka balang syau ha ka ar penru ar pra Oktober ka kendai spa andrifu ar ha ka sub district bohoi lembong kerdem ki ong ha kata kapor. Kane ka district kalawan rakyat ka notice of motion ong ka history jong ka Ribohoi Presbyterian Church Synod balato dai pastoral les nong pelang. Kile keren ha kata ka jinya seng presbytery bat kile kut ban pan jing mut nagi sub district kai ka jing ajing mut jong ki sub district. Kumta ha ka presbytery ka balalong ha ka senem ka babut kata ha ka kan riu hadu kat pra Oktober jong ka senem kat kendai spa ndur pulai ka balalong ha ka balang mautunum ha ka sub district kat arleng do ka jubab lane ki report ki bapoy ta kalong bakapor kampat day ban pia ya ka presbytery bat laong ba de hang ta bagami kata gajing kentho ka baong la ban sinaling dauding arsla hang nengi iya ka burom ke jong blai ki para bengai bi. Balai pusan senem hadin kata. Kata ha ka arpun nyau tarik September jong ka senem cijar kendai sepak kendai popera. Nau neu ju uding arsla. Utrai ulai yangi. Om syu daga ling kenda. Hendrai daga ying lingu noa. Bat kata kadai Karibohoi Presbyterian Church Synod. Kaburo mutrai kayai rengkat-rengkat bat kapau ha kajing yai lenti jongi kum ka Synod. Baha ka senem ka bangilayo latung ya ka full-fledged Synod. Ngidon arli ki presbytery. Mentangi don san. Ngidon ki pastoret kat sau teli ha kata kapor. Mentangi don arpu wei. Ha kata kapor ngidon arpu teli ki balang. Mentangi don shis pa sau pupra. Ha kata kapor ki pastor jingi ki long ki don tang kat arngut bat wei pro pastor. Mentangi don sau pungut bat sangut ki pro pastor. Ha kata kapor ki temen mesan ki don ars pa pra penyeu. Mentangi don sans pa lai pu hendriu. Ki Kristen na kata kapor ki don lai pu prahajar lai spa kendai pu san. Mentangi don
pra po hajar san spa kendai pun riungut kat kum ka statistik ke bangiyo hagane ka jing seng sinan kane ka de ka buro mutrai kaburo mutrai ka pauru kumne ha pedeng jengi ki pra bangi bat kata kalong haus nemu baladem hau benai me ngalai tin napo bernihat kalong gesingi ke besyid bat hang ta po dukan ladon laingut kirang ba we ne kita kirang ba ula tur syanga wong atmen san todi pen jak terang no dagane iai daga umso fruti ngalapet namar bangam kan mau ndrei tu yang ngai ong ngadeu tumen besan ar kong stit jongga balang khat saumer hadin kato kene benai hadin kata itu men besan ar kan sai mekdo yong nga mantesengi tele ya brunga ha khat saumer gnum ba yap wo tumen besan ngalas dang ban ra kiskor bad hadin bala kelibha ideita ibang ya kendo kabangamut banongang ne kalong ba tang mga bad utumen besan arkong stit hendre ngidon kejing ya ngidon kejing ya burom kaliang ngidon kata kejing longawe hapdeng utumen besan tang mga bad uar kong stit hendre hapdeng utumen besan yung kabalang tersobat tengar namingi siya semngi ngidon keru kata kejingnya sobha kejing setenat kejingnya hapdeng utumen besan yung kabalang umpli na syete bat utumen besan jong kabalang nong trao na syeti ngidon kejingnya burom keliang kawe kabalang ya kawe pat kawe ka pastoret ya kawe pat kawe ka presbiteri ya kawe pat hau neus nem baladep kedon kejing ya brio hang tai ha kenton penram hajan diwon jengi tengah lalet ya kata kejing ya brio dalai syong ta te bar kita kirang ba tengah tengah syong slempi mar bengi dung slep yang menem tak sengi are torong ba antang susiu ta wong obi dung slep to teng setenat ben yosngau ngan ai kan si hajar tengkan nang bentak kebalang ude urang ba na kebalang nalum dai klab rembong uba taiwel sing rempe udon ru samla na diwon wong kumta teng arung sukwa bendonet lempi pi dung slep kumta kadon kemen sim ke bukum kata hapedeng jongi hapo ke sinot kadon kejing ye kejing ye burom keliang kejing ye sobha hapedeng jongi ki besyong ha kena kelumpung ke bementa pitip ki prabangai ke ke bepenlong yang i kumta hot kejing long sipara jongi hau kris kalong ke bahakmat ke benengkong ndrei nadin kata don sakawei bat kata kadai gumne hakawei ke sengi ngalai pois not office kumno ngal kum kelinai pastor Mukti DS Roy Mukti ong tesengi dewan rumah pastor nang pelang sini ong pastor Mukti dikena repi temenusan nren lada long komiti te wan beiki lada kai no ke baete ong pastor Mukti hakawe katungan senem mensyua kapor pastor ke Esranghang ilong senior executive secretary ngakeli ni ingong tela slem yu kenduru teman pesan sikit mujat menolong ki bahai ki ma bahai ki teman pesan ong ki nomor bagani ke si secang meledap nang ilong standing committee presbytery te ban yahidi nang iklan ban mekipi ong ki kay kabangamut ban ong ne kalong
ki penenkam da kentin ki. Umdai tangga taru. Hagawe kesengi nemar ngasyat kwa haban sengap. Ya kasur ya ki kentin bagi pastor jeng ki keren. Ngialong komiti SELD ngakelino pastor masyering ong te pastor pemsyong poir ki maya poir bagi sapson robita komiti. Wan kipi regan be te ong pastor masyering. Kadon kajing burom jong ki bakham hapo ya ki bakham san hapedeng ki pastor ki jengi ki pastor jengi ki bakham san ki yala ki jong ki bakham hapo jengi kumla ki para omdan nyi per hapedeng umingi bad usep ngi hapedeng usete bad seti hapedeng ki pastor jengi umdon group, umdon faction, umdon koteri. Kidon tanggawe ketong, bat kata kalong, ban ya lambek ya ki kun jong kesinot. Syautrai unong penim jong Yesus Kristus. Kadai kene ki prabangej bi. Kaba penlong yang ikum kasbhoy Presbyterian Synod. Bangin yad, nakabor siya kabor, nakaburom siya kaburom. But house nemo baladeb, nilayo ruban rakhe, ya ka silver jubilee. Haga baka tim kejengi kaong, hadu kane utray ulayarap yengi. But nilayo ruban pli ya ka synod office, hang tiha pamlapong hanong po. Daga baki para bangej baro, kiyang yes no ktilang lang baka sisngi belah. Lapli akah ketika sengi daw moderator jong PCI Pastor Bibi Lemin. Ka synod office jongi kalong ke burom ke jong trai. Kadai kene ke jinglong kawei jong kinong yalam ki jongi. Ka jinglong kawei hapedeng jongi kum ke synod. Kadai kene ke bau nong rasya mensim uong. Ka jinglong siteli ki kun jong ublei. Kapan pau ke burom ukris habertei. Kaburom try ke pauru haka jinglong ke bane ke jongu. Utrai ublei ulong ubane. Nabom jukut, syabom jukut. Namar baulong ubane, kiai baro ki jong u, kilong ki bane. Unong ruai sam, haka sam ke basis paar ke dekot ke bar penyawang. Hendrei, me melong uju, bat kisnem jong me kin omkut. Bat namar baublei, utrai jong ulong bane, kiktin jong uru kilong ki bane. Sisin bau lakren kiai ne. Namar kata wisaya ke besau po dekot ke beperawong, utau pelang uyap terkong, utau sentiu telur no, mereka kiktin ublei jongi kane junom. Kasiti syaki Hebrew, kalau dong ke besau ke dekot ke baar, kadar ke ong. Namar kaktin ublei kalong kabaim. For the word of God is living. Kumta haba ublei ukren kiai baro kiyaim. Uang tolong kejing syai. Bat kene kejing syai kene asadu menta. Long ka kendau. Kene ka kendau nadu kata kapor ngiyo bendan bat ka. Long ki jing tung jing tep, ki jing tung ki mi, bat kiai roy, bat kadu, utau ya ubreu. Ubreu long ke burom ke bakrautam ke jong belai. Ladangin pulih na kitab Genesis kelenong ke benengkong, ke dekot ke bar penriu, ke ong kumne. Ubleu la ong ru. Tong ini ya tau ya ubriu hagadur jongi
kat bakum kajing seriem jongihi bat kin sinsyar halor kidokha kaduriau bat halor ki simbeneng bat halor ki kin jamrat bat halor ka pertei baro bat halor ki kin jaba par baro ki bapar halor ka kendau ubreu namar kata ulong ka buram ke jongblei ngilong ka buram ublei kane ka dur ka dar ka bangidon karniang karniot ka mensim ka bangidon barokot ka de ka jongblei ka buram ka jongblei kalong hanga hapi ki prabangei hangi baro ke biadon hangne ngilong ka buram ublei ka bangi yo i da ki khmat do bad banamar bo blei ulong ubaim ubayaine ukwai giru bangin yaim utrai Yesu kren ni kene daladehi man baudon na kene pertei hak bangila ban syem no yonis ke bakat saw dekot ke balai wong ndang alalek no ban ngala kre ya pi ke caka ngan wan pat ban ngan simti ya pi haladehi bahaga bangalong mangaru pi pila ban long yaim bad upol ru hakasiti jong ke benengkong sakit tes salani kalenong ke basaw ke dekot ke bakan riu bat kan wong nabau traihi unwan hiar na beneng bat kajing risa daka ketin sawa wangel rangba bat daka turoi ublei bat kita gibayap hau kris kinyami pat shua onda kumta mangi ki bedang im ya ki bala pensa onrong no yang lembat ki hakilo ya kaban ya syem yau trai hasuing beneng te kumta ngin yailong junom lembat utrai kaburom utrai kabadon nangi kanne junom namar kata unong ruasya mensimu wong daka English when we all get to heaven what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Ublay nagabenta kaburom jong u. Amen.